Dragi Kumanovci i Kumanovke, zdravo živo, pozdrav od Kafe Bar Jark. Продължаваме с емисiju za Kumanovo. Danas imamo jednog super interesnog sagovornika. Nadam se da će biti vi zadovoljni. Naša golema fudbalska legenda Vujedin Stanojković Vujo. Vujo, zdravo živo, kako si? Zdravo živo, hvala na poklonu, dobro. Evo, na neki način, ova je naša emisija vraća spomeni što je bilo u grad Kumanovo. Svak si objasnio na svoj način. Bilo za kulturu, bilo za prosvetu, bilo za zdravstvo. Ама mi kad zborimo danas za futbol, ali ќе се обърнемо внимание и на вашу богату и квалитетну фудбалску кариеру. За почеток, како Vujo улегна у тајна на фудбалска игра? Како се тој деси? Pa prvo, Mace, hvala ti još jedan puta za poklonu i baš mi je drago što sam u ovoj emisiju. Ne slučajno sam ovde, sigurno zarad određene situacije koji se normalno pred mnogo godine desile, a pratu redovno tvoju emisiju i svaka čast na izbor na ljudi, bude što su opfateni, tako da kažu, sve branše, i intelektualci, i profesori, i normalno sportisti, i raznorazni tip na ljudi. I treba da se znaje ono što je bilo, zato što ako ne znajemo kude smo, koji smo i ono što se dešavalo, nemamo ni budućnost. Tako da, moja karijera je poštala u moje selo, znači gdje što sam roden, selo Rečica. Tako da tu su moji prvi poznata Padina, gdje prvi moji fudbalski koraci. I ko što je rabotija, koji dan naši dečinja što u samo to selo, čim se završi škola, odmah su završe domaći zadatak i odmah su svi na Padinu, odnosno na igralište. Tako da i ja sam u toj vreme, znači poštaja negde od 77. 8. godinu. Prvo za Kumanovo, prvo za Rečicu sam igrao nekoliko sezone, pa onda 83. januara za vojsku. Tamo sam već negde 13,5 meseca, skoro 14 meseca i vraćam se nazad. I 84. godinu pravi se selekcija na opštinski, pošto toga imaše opštinski, imaše vardarski i imaše republička liga. I opštinska liga je imala dosta dobar kvalitet, znači tu su bili mnogi od Kumanovo poznati preduzeća, sela isto tako, gdje što imalo je dosta dobar kvalitet na fudbaleri i pravi se jedna selekcija, igramo protiv Kumanova na gradski stadion i onda ima se stručni lice koji su kao skauti, skautiravi i posmatra tu utakmicu i normalno u tu selekciju selektira određen broj igrači koji pristupuje na fudbalski klub Kumanovo, gdje što moje zadovoljstvo, ja već 84. godinu, znači sezonu 84-85. već sam starter, već sam prvotimac i za jednu malu informaciju koju vi pomlade generacije ne znaje, znači ja sam kao igrač počnaja da igram špic, odnosno desno krilo i centrafor i u Kumanovo sam bio kao centrafor. Ке те вратим малко назад. У Речицу, по чий наговор ти отиде на фудбалски терен? Дали некој учител, дали родители или случайно? Не, сам. Сам, zato što moj tatko bio protiv fudbala, protiv da igram fudbal i naročito ne u taj moment kad bilo je to amaterski, neprofesionalno, ne li? Igraš u selo, igraš s dečinja, igraš s generaciju. Međutim, kad već to povodi nagori, da već prepoznava se neki moj talenat, ali ne samo talenat, nego i rabota. I već kad odlučuju se ja da se profesionalno balu sa tu profesiju, tatko mi pokojni ne mi dozvoli i ne mi dozvoljavaše da čak da projdu i u Vardar. Međutim, ja beše rešen na svoju ruku i tako da 85. godinu, sezona 85-86. u juni mesec, samo godinu dana proveden u Kumanovo, fudbalski klub, provodu u Vardar. Tako da nikakav nagovor, nego si išlo spontano samo po sebe. Evo da spomenemo tvoj tatko i majka, što su rabotali oni? Moj tatko je bio prvo rudar, pa je bio traktorista i kao traktorista je u ZIK Kumanovo, odel lozarstvo u Tabanovce. Moja majka je domaćica cel život bila, tako da ja sam od jednu porodicu, zemljodelsku porodicu. Moj deda je bio isto rudar, pa je posle bio penzioner i kao
jedan od mnogih učesnici u NOB, u drugi svetski rat. I od tamo imaja penziju, i od radnih staž što imaja, tako da moja baba je isto domaćica bila, znači ja sam jedinac, nemam ni brata ni sestru, tako da to je jedna mala opis na moju familiju. U Kumanovu, kada vi kad 84. godinu, tega ima sam mnogo kvalitetni igrači u naš klub i Kumanovo nekako imaše nekoj kontinuitet u futbol i imaše dobri trenere. Kumanovo na vreme, to ne samo u toj moje vreme, znači što je i posle, a i pred. Znači imalo je vrhunski fudbaleri, bukvalno vrhunski fudbaleri. Ovo je ne ga zboru od kurtoaziju, nego zboru zato što sam gledaja, videja, a i bio sam učesnik i saigrač na određen broj na fudbaleri koji su bili mnogo kvalitetni. Međutim, znaš kako, Mace, u fudbalu i u sportu uopšte ne je talent samo da se prepoznade. Talent treba se srabotu, da se pretoči na teren i da jednostavno ti rezultati ga gura napred. Tako da Kumanovo je, znači da ne zborimo od drugu ligu, od Petakovića, pa pred Petakovića, pa posle Petakovića, pa neka naše generacije. Znači kuda što smo imali plejadu na dobri fudbaleri koji su i završili negde nadvor. Tako da jedan Pavle Georgijevski pokojnik koji je bio u Vardar, tako da jedan Stole Zlatanovski koji je u Radnički Niš, pa u Francusku, pa u Grčku, znači internacionalna karijera, pa jedan Aca Stojanović Mance koji je isto tako od Kumanova po Vardar, od Vardar u Bregenz i tamo ostana da živi. Tako da Zoki Đorić koji isto za Kumanova igraje pa u Švajcarsku ostana i mnogi sek da ne, znači od Gusara, Pivovarova koji su igrali za Silex, znači koji su ipak ne samo Kumanovo nego stepenik poviše i mnogi drugi ljudi, u stvari fudbaleri koji su stvarno bili kvalitetni u taj period, a i posle mene kad sam ja već otišao u Vardar. Ali što kad se vratimo na RTV, jedan Starej koji je bio legenda. Sigurno to je jedna generacija koju da ja ne gu pamtu, ja sam pomlad, međutim čuo sam ne samo za Starejka nego za tu generaciju Starejkovu, izvanredna ekipa, fantastična ekipa i što sam slušao od postari, samo gi je falila disciplina. Koji ti беше trener u Kumanovu ti kad pošto? Znači, Radošević, kad me selektiravao, 84. juna meseca, on si otide, dojde Čičko Straši, profesor pokojni Čičko Straši, Straši Ivanovski, jedan odličan lik, Čiča prav, profesionalac, domaćin čovek, vidi se prosvetar čovek, znači sve što će ga kaže, sve je kazano umereno i sve na mesto. I odmah sam dobio šansu da igram za prvu ekipu na Kumanovu. Сега ти кажа едну анекдоту, Страши мене продава историю на час. Kad ulenеше Straše kao profesor, ne smije niko što vika Kumanovac da zucne. Red, disciplina i ako znaješ za četvorku, za petku. Jedan fantastičan radnik i prosvetan radnik, a i u fudbal normalno, kao što je Kažatnik. Pa da, Čičko Straše, ja sam godinu dana samo bio u Kumanovu i cijelo vreme normalno smo bili zajedno. Znači od njega sam naučio mnogo šta. Znači ne samo fudbalsko, nego što ga to je zboriš, Mace, taj disciplina, odnos prema protivnika, prema saigrača, prema publiku, prema igru, prema samoga sebe, čak što više pred, za vreme utakmicu i posle utakmicu. Znači kuda što i nikad ne je smeli imaja nikakav problem, čak mislu da me i mnogo gotivije. Što je najviše работая на тренинзите, Страши? Što je najviše učio ovako? Neku detalje da mi kažeš. Pa svega nešto, više godina su prošle, međutim, normalno, Viden je bio kondicioni trener. Batko Vide čuveni, da, kondicioni trener koji je rabotija Keleš doktor, i njega mora da ga spomenu, to je vreme bio naš doktor, koji je bio non stop s nas. I Vide je bio za pripremu, za zagrevanje, za pripremljen period zimski, letnji. Čičko Straši je dosta rabotija tu, tako da kažu, taktiku, zato što imaju dosta dobri igrači. I taj naš taktičko-tehnički
del se i pokazuje na utakmicu. I dosta onako lepršav i dobar fudbal smo igrali, čak imali smo i dosta dobri rezultati. Ne mislim da dosta dobri, nego jako dobri rezultati u Makedonsku ligu. Ja skoro sam mislio da beš i prv strelac na Makedonsku ligu. Golgeter, da. U to vreme. Tako da Čičko Straše je uvek, tako da kažu, sećam se, kombinatorika. Koji što, kude, kako. Znači, što svega danas se raboti, pa i normalno i porano, po linije. Koji što, zadnja, vezna, ofazivna linija, po desnu stranu, po levu stranu. Znači, jedan totalni fudbal što se igraja nekad. Ne samo on, nego svi treneri. Za razliku što pred jedno 7-8 godine, pa i 10 malka ga uništiva golemi ovije klubovi, golemi treneri što i oni vikav. Uništiva ga fudbal sa stije, tike, take, daj mi ga natiga. 90% poseta, 0-0 rezultat. Mislim, vam pamet. Sad, kako je dodeva neke nove generacije na treneri, ponovo ga vraća onaj, tako da kažu, totalni fudbal što se nekad igraje. I znalo se, znaje se što je štoper, znaje što je desni, što je levi bek, znaje što je zadnji vezni, znaje što je ofanzivni vezni, špic, znaje što je krilo, levo, desno krilo, znači sve. Da, ti što je tiki tak, to je Guardiola ga mnogo forsiraše. Dobro se, da ne gi imenujemo. Da ga spomnemo, ovите Strašeta, za žal не е više među nas, ali čovjek je ostavio golem trak u fudbal i zato je praša za njega, pošto работае цел живот у фудбал и много генерации направија. Али, после Бујот ти идеш у Вардара, како се тоа дешава? Вардар иду, значи, Куманово не ме пушта да иду. Јуна месеца веќе у јануар, чини ми се, да, сака да иду од Тешево на припреме с Вардар, Куманово не ме пушта. И ја у јуни си иду за Вардар, иако без исписницу. Тоа беше правило 3 месеца ќе паузираш и имаш право на наступ за тој клуб. Тако си ми направи. Имаше ли проблеми управа? Не те пушташе, да? Па да, не ме пуштасва и ја на такав начин отиде у Куманово и таму беше као шпиц годину дена, после тој дојде Чичко Дончо, врати ме на деснога бека и тако е почнала моја кариера по десну страну, као десни бек и после, нели, репрезентација и овие други. Али да објаснемете, Вардар се правеше каде е Бобек 80 години, па Вишњевац и после Чичко Дончо. Дончо има една чувена негова изјава да ваѓа и вика на вас, вика, Војадине ти ќе бидеш добар бек. Да. Он вика, траже само ме неке екипен из Куман, ова не из Македонија, и ми вика, Војче ти ќе нема да идеш ниде, ќе останеш tu, ќе играш бек. Мене беше доста чудно. Ali ajde, pošto ja po tu desnu stranu, fizički dosta dobar, fizičke predispozicije dosta dobro imaše. I pošto tako je. Znači, sezona 86-87. Tu sezonu bivam najbolji desni bek u Jugoslaviju. Prema izveštaji na sportske novosti, sport srpski, oslobođenje sportska redakcija Sarajevo, Slobodna Dalmacija i tako da i već 87, već stvari 87 bivamo šampioni, Šajborova poznata taj liga. Dođemo u situaciju da imamo jednu strašnu generaciju, što svi go proglasuju za jednu od najboljih, zlatnu generaciju na Vardar. Dovodi 88. godina, mart mesec, imam poziv za reprezentaciju. Mene je čudno, ja da igram za reprezentaciju za Jugoslaviju, što je vam pamet. Toga imaš, znaš, onaj telegrama, žuta. Ja uzimam, pročitam, stavi, budeš što se oblačam, skačam si na trening, normalno odrabotuju svoj trening, vraćam se nazad, odu doma, još ne sam svestan. Vikam Stanislava, na moju suprugu, tako i tako. I tako onda mi dovodi u pamet da u stvari treba se javu na taj datum u Beograd. Od Beograd letimo za Split i igramo Jugoslavija protiv Italije. Italija sa celu svitu, od Mancini, Viali, Zenga, Golman, Barezi, pa nemam pojma koji sve. Odigrujemo 1-1 i ja od tega, od 88. marta meseca do 92. kad me vrativo od Evropskog prvenstva nazad, sam bio 4 godine reprezentaciju na Jugoslaviji. Дали ќе стои со мене дека
A Bobek, kada ide u Vardara, on ги на некој начин удри тие темели, Вишневаc надоградува, а Чичкодончо све тој фино изработаа до крај. Pa dobro, svi su u toj vreme doprinijeli, svak na svoj način. Za Bobeka svi zborev, ja ne sam ga sretnajem. Da je bio jedan fantastičan taktičar, da je znaje da postavi igru, da znaje da postavi igrača na pravo mesto i da izvuče od njega maksimum. Tako da Bobek je legenda fudbalska uopšte, kamoli trenerska. Tako da Višnjevac je sa njegovu fiziku doneja dosta je rabotija na fizički plan. I normalno završava se kao šlak na tortu Ando Dončevski koji sve to je pretučio ovo što se je dešavalo te godine. Какъв човек е Чичкодончо би, ево, пиши ни го. Лисица. Голема лисица. Tačno je znaje s koga, što, kako, na koji način. I mislim u pozitivnom smislu. I igrali smo jedan stvarno jako dobar fudbal. Tačno je znaje s koga, kako i od njega stvarno da izvuče ono što je potrebno. Tako da on je jedan od, za nas normalno, najdobar makedonski treneri. Evo да го наброим од тие генерации, ја ќе пробам да Грошев, Ѓоре. Ne, znači Grošev gol, pokojni, Vujadin Stanojković desno, Vujadin Stanojković desno, Ilija Najdovski, Čede Janevski, levo Simonovski, Kićo, Kanatlarovski zadnji vezni, po desnu stranu prvo ideše Gorde Zdravko, pa posle Džipunov, pa Toni Savevski, Pepi Georgijevski, Vasil Ringov, pa posle Vasil Ringov dojde Todorovski i napred Mirko Petrov, u stvari polušpic Mirko Petrov i Darko Pančev. Da li je to najbolja generacija u istoriji na Vardara? Da. Pa, svi tako vika se da ne bude subjektivno. Svi ga tako i kažu. Da ne bude subjektivno, tako da tu je, znači, posle dojde i Bobi Babunski, znači, no tu i tije pomlado prijado igrači, Ljupče Markovski, Kalc. Da, tako da, a ovo što Urošević i još neki, oni već, Setinov, oni već otidava, pa i Vas otide. Ja kad dojde još godinu dana bemo zajedno i Đore otide i Borče Misevski za Samsung, pa će se pre toj vrati kad ja već dojde u Kumanovo 84. godinu, tako da to su tija otprilike taj kostur na igrači. Od svi ti igrači Toni Savevski otide u Grčku i on tamo ostana. Da. 88. godinu Toni ide za AEK, tamo Dušan Bajević beše trener i on ga vika i Toni i dan danas ostana tamo i da živi i dan danas je u Atinu. On tamo raboti u Работеше kao prvo trener u mlade kategorije, pa kao direktor mlade kategorije na AEK, pa beše malko u Omoniju na Kipar, jednu sezonu, dve, pa se ponovo vrati nazad, ponovo kao skaut je i svega kad se čujemo, ponovo je tu i nešto oko... A što pravi Vujo, evo, Pepi Georgijevski, ovije Kanatlarovski, sa s njima praviš kontakt? Da, Pepi je u Vardaru, u mlade kategorije, Kanatlarovski, da, kako ne. I zapremio ga Milko Simovski isto. Kanatlarovski je selektor na 2004. godinu pri Fudbalsku federaciju na Makedoniji. Darko je tu Skopje, Ilija isto Skopje, tako da tu smo svi, otprilike. Da. Samo je Toni, doduši Čeda Janevski u Belgiju, tamo je ostana da živi, da. Tako je da Babunski doduši i on u Španiju, tamo živi, Ljupče Markovski je tu i Petrov i on je tu i znači skoro 80%. Sabirate li se nekad na taj dan kad ste binali pravaci? Ne, retko. Porano da, ali svega zadnje godine možda desetak ne. Ali normalno uvek se sretnemo, uvek smo, da li se sretnemo s Vasete, da li će se čujemo, Ringov, jedan pozitivan lik. Da li se s bilo koga i onda normalno mu obeti što bilo, kako bilo, dogodovštine, raznorazne evociranje na tije uspomene o toj vreme. Ali mnogo interesan moment se dešava. Тома Калаперович u Partizana, tega čuveni Toma, legenda,
insistirao Vujadin da dođe u Partizana. Kako se to odbivaše cijela ta operacija? Pa tu ima jedan malka neprijatan moment što se tiče Vardar prema mene. Mene 89. godinu ugovor mi skače. Međutim, tega donosi odluku Čiča Miljanić da na nivo na fudbalski savez Jugoslavije, da gi pomogne tije pomali klubovi, a koji ide igrači u pogolemi klubovi, naročito veliku četvorku, da mora da plaća obeštećenje. Sada ja idu u klub, gledam ga spisak, Vujadin Stanojković, zato što idu ovdeko u Jugoslaviju, Partizana, 200.000 evra obeštećenje. 200.000 marke? Marke, pardon. Čeda Janevski ide u Serge Briš, 150.000. Pepi Georgijevski ide u Dijon, u Francusku, 100.000. I ne znam koji beše još jedan se tačno. Znači mora I se to je platiti. 101. Da. Ja gledam, vikam, Čičko Čale beše sportski direktor, vikam, izvinijam, a po koji kriterijum mene prvo ugovor mi skače. Drugo, ja idu ovdeka, znači u Jugoslaviju, ne idu na dvor. I po koji kriterijum, pazi, ja sam najskupi igrač na Vardar. A Darko Ilija već 88. se otideva u Zvezdu bez obeštećenja. Vika, Vujo, ti si reprezentativac i mora to je da se ispoštuje, takav je donesen zakon na Fudbalski savez na Jugoslaviji. Dobro, vikam, u redu, sve to stoji. Ja nisam dobija stan, niti neke pare, niti sam lokal, niti kola, ništa, apsolutno. Za razliku od svi ovih drugi što kaza. Svi su dobili ili delovni prostor, ili lokal, ili kao se vika, kola, ili pare, ili stanovi da ne zbog. Ne, vika, to je to. I ja, jednostavno vikam, ja ne igram fudbal više. Kako, sakati će sedu, doma i gotovo, pa će čekam neko bolje vreme. Javlja se Čiča Tomo i vika, Vujadin je to i ubeduje me ponovo. Vikam, ja ne igram Čiča Tomo fudbal, više ne sakam, nekorektno se prema mene odnose određeni ljudi, to ga nesam zaslužio. Neću krivo, Vardar mi je daja golemu afirmaciju. Međutim, ja sam mu isto odvratio 100 struko na taj Vardar. Vujadin Stanojković u istoriju na Makedoniju i na Vardar ima najviše utakmice za reprezentaciju Jugoslaviju od Vardar. 88. 89. 11 utakmice imam ja za jugoslovensku reprezentaciju. I plus, 88. godini sam učesnik od Vardar na olimpijadu u Seulu. Znači, zamislite koja je to reklama. Tamo kad karta se praveše jugoslovenska karta, koja od kude su, od koje republike. Vujadin Stanojković jedini od Makedonije. Ali dobro, to se završi, Čičko Tomo ponovo, ja ne se javljam na telefon, Stanislava se javlja žena. I vika, zamoli ga, molim te, sakam još jedan moabet s njega da napravu, pa neka odluči on kako saka. Ajde da se čujemo ponovo. Vika, Vujadine, ovako će napravimo. Može li ja i ti da se vidimo? Da ne zborimo po telefonu ovako. Pa ajde, vikam, Čičko Tomo, može da se vidimo. Kažite kude da se vidimo. Može li na pola put da se ti od Kumanova dojde u Najs, mi ćemo od Beograda i tamo hotel, onaj na autoput kude ništa je. Idemo ja i moja supruga, dodi Čičko Tomo sa dvojica članovi na upravni odbor i počnemo razgovor. Ovo je ono ovako, onako, ne znam što, kako, on me ubeduje. I sve ga normalno, dobro Čičko Tomo, ajde, što si vi kad ti sekiraš? Mi plaćamo, ne plaćaš ti. Ama Čičko Tomo, vi plaćate, da, ama meni mi se smanjuje pa moja cifra. Jer ja na neki način nećeš istu cifru da me platiš što smo se mi dogovorili, kad već treba i 200.000, a od moji izvori pouzdani, Partizan je platio mnogo poviše obeštećenja na Partizana. U start je platio toliko, a plus bonusi neki koje plaćaje posle. Da, Partizana Vardara je plaćaje. Da, to je od pouzdani izvori zna. I on mi vika, dobro, ostavi ti to. Kaži ti definitivno tvoju cenu. Ja mu kazuju, ko sedimo ja i ti. Ti je dvojica od upravni odbor što sedi, ja vikam, tako je Čičko Tomo. Ovi je dvojica, u toj vreme ozbiljni ljudi. 89. godinu, to možda su imali 50 kusur godini, poviše, 60 možda. Odmah stanuje, daj ruku Tomo
Stanojku, stari, tako mi oni vika sve. Daj ruku odmah. Ne kaže, čekaj polako. Daj šta že ima da čekamo, gotovo dogovoreno. Pruži ruku. Ne, vika, slušaj, ima si red, ima upravni odbor. Mora da informišemo generalnog sekretara Zečevića, predsjednika. Dogovorili smo se, sve u redu, mi prihvaćamo, ne vikamo da ne. Ali vika, mora da se obaveste oni i onda oni donose odluku. Završavamo to. Dogovaramo se, Macija, da dolje volni da razgovara i definitivno klub s klub. Partizan Vardar u Skopje. I normalno i ja. Na vreme to Grand Hotel Holiday Inn. Dodi Zečević i dode još 6-7 čovjeka s njega. Upravo od Partizana. Ja gledam pa ne mogu da verujem. Što je ovo, što se dešava? Pozdravljamo se. Od Vardarovu stranu ja, Čale, sportski direktor i mislo da Čaminski beše kao predsjednik. Časlav Božinovski, Čale. Časlav Božinovski, da. Tu se pozdravimo i sve ga stavljam gdje oni tamo da razgovaram. Ja si sednao u foeje na stranu, piju neko sokče tamo, ne znam koje, pola sat, 40 minuta ili koliko. Pravivamo obet, završava razgovor, vikav na mene. Vujo, mi se dogovorimo, sve je u redu, možda pojedeš, ideš u Partizana. Hvala, puno hvala, mi se dogovaramo kada idu za Beograd. Potpisuju ugovor za Partizana, 4-godišnji ugovor, sve normalno klauzule za svaku godinu mogu da napuštu ga klub sa određeno obeštećenje. I tako je 89. godinu selilo se za Beograd. Toga beše i Bjeković u Partizanu. Da, Nena Bjeković dojde poposle, jednu godinu. Prvo beše, kad ja otidem, Oca Vukotić i Golac beva treneri. Pa 6 mjeseca beše Nena, pa bi nas sportski direktor. A Zeko bio je celo vreme generalni sekretar. Marjanović, pokojni Mirko Marjanović, da, on je bio predsjednik na klub. Pa posle dojde Ćure, Ćurković. I članovi upravni odbor tamo. Imaš je od Bjelogrlića, glumca, ne znam, cela svita. Ali Vujo, Mirko Marjanović beše tega u vladu na Srbiju, on beše direktor na Progres, jedna mnogo jaka firma. Najjaka firma. I imaš i njegovi Đesanić i taj vika Partizana ga mnogo saka, mnogo pare davaje i zahvaljujući na njega napravi se jedan velelepan teleoptik. Pokasno. To je 80, znači 90 i... 93. ga napravio. Ne, 93. ja otideo od Partizana. Oni ga napravio 94. 95. 6. godinu negde, bitan gotov. Samo da kaže da je Mirko Marjanović ima goleme zasluge, finansijski Partizan da bile jak. Da. I Zeka, Nenad, znači sve pare obeštećenja što su uzemali od nas su bili pametno uloženi i investirani u Zemunelu, u sportski centar, kude to je bija u toj vreme, pa da li među 5 u Evropu su imali, ne znam, Ajax ima sigurno, PSV, ne znam, Milan, Inter, ali sa cel sadržaj. Znači, Zemunela ima 2 veštačka terena, ima Teleoptik filijalu koji igra u drugu ligu, teren za, odnosno kao mini stadion za 4-5 hiljade publiku. Ima oko 4-5 travnati terena. Znači, sadržaj od stamben del, gde su apartmani, restorani, piterije, dole sadržaj od fitness, džekuzi do lekarske prostorije, znači rekuperacija, sve tu ide jedno mesto i sad foreign sistem. Ali skupa investicija mnogo. Pa, vika smo da negde oko 30 miliona marki u toj vreme. Da. Tako da sve te pare su tamo utrošene kako što treba. Kaži mi, kada ti ide u Partizana, kako te prečekava igrači? Pa ne sam ja imao problem s nikoga, zato što ja sam već reprezentativac bija, ja sam s njima već u reprezentaciju igraja. I plus smo igrali između sebe. Znači, normalno. Tako beše i ovaj Slovenac Milonić, da je? Dare Milonić, da, on prvo beše u omladinski pogon, da ide, i posle ga prekomandovava u Sres Pantića, Sres Bogdanovića u prvu ekipu. Tako da igrali smo u toj vreme zajedno od 89. do 93. Kude što ja posle idu
medalje, Ekipa tako da... Partizana беше mnogo kvalitetno. Pa toga se menjava, znaš, ja kad dojde, beše i Milko Đurovski za teknaga, znači Omer, Milojević beše, brat rođena Milojevića što ga zborimo u Zvezdu, što je sek trener, Bajro Župić beše, tu i ko još ti je, pa on je od Ideva, i tako dojde jedna naša nova generacija, sa Somera, ja, Spale, Petrić, Buda Vuječić dojde od Vojvodinu u toj vreme, pa Vorkapa, pa Krčma dojde od OFK Beograd, Bogdanović, Peđa Mijatović, Brnović dojdeva od Budućnost, Šćepa već beše tu, Šćepović, tako da napravimo Milanić Dare, normalno, Džoni Novak, Gudelj, znači napravimo jednu fantastičnu ekipu. Krčma беше mnogo интересен играч. Krčma, Lepršav, da, Lepršav, znači ko da ne stoji na zemlji. Ala Pepi Georgijevski što imaše takvu eleganciju. I sve znaješ na levu stranu čidi i nikako ne možeš da ga zaustaviš. Кој беше тега тренер? Znači, 89-то kada ide, kaza beše Moca Vukotić, pa ga zameni Golac. Taj s Golca bema taj legendarna Jordan Ivanović dobi za najbolji sportski komentator za prenos na radio prenos Celtic Partizan 5-4 da u Glasgow. Prvo tu 2-1 ги тепамо u Mostar. A posle dojde Nena jedno par meseca beše, pa Miloš Milutinović, pokojni. On mi go dade k traku i onda sam bija 2 godine, znači dok da otidu u inostranstvo, bio sam kapitena Partizana. I 91. sezonu, 92. dovodi šef Ivica Osim. Tu osvajamo kup protiv Zvezdu. U finale poznata taj takmica 1-0 tamo, 2-2 kude nas. I 82. 83. dovodi Tumba. I s njega osvajamo titulu. Kad otide u Partizanu osvojimo Superkup. I onda 93. juna meseca idu za Švedsku u Degerfors. Сакам за Осим малку да прозборимо. У тоа време кога гледавме на телевизору такмице, не за вас, него конкретно вика, доста стога Баждаревиќа с Бајлича, с Златка Вуевиќа. Па и за мене вика све, и за Спасиќа исто. Не, за тебе не толкова. Па како не? Вика, овој Осим што прави бе, вика, се пушта некои, не пушта знalci, пушта вика тркачи и радници. Pa, pazi, nepojmljivo bilo je u toj vreme, znači ja kad sam 88. bio reprezentativac i skoro standardni beše. Da li jednu ili dve utakmice ne sam igrao, sećam se protiv Severnu Irsku tamo jednu u Dublin ne igra, posle Italiju i još jedna, posle toj sve prijateljske i sve kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Međutim, 88-89. sezonu ja sam od Vardara. I sad zamisli, desni bek od Vardara. Nema ovoga od Hajduka, nema od Dinamo, nema od Partizana, nema od Zvezdu, nema od Veleža, nema od, ajde, Vojvodinu, ajde još neki, Sarajevo. I svega, pazi, tamo neko i Stanojković. I šef, ništa, ja znam lično. Ali šef ima jednu svoju fudbalsku filozofiju koju retko je mogaja da pretpostavi, da go prepoznade da će napraviti to što je napravio. Jer šef je tačno znaja tipne igrača. Za koje mesto i od njega maksimum da izvuče i za što mu ga treba. Pa ne slučajno smo Tomu Ivkovića nikad ne ga menjaja. I Fahrudin Omerović rezervni golman. Znači, to se ne menjalo. Treći golman je Bija Leković. Desna strana Vuljadin Stanojković i nema menjanja. Leva strana Spasić. Nema menjanja. Na centralni del dva štopera, jedan polnazad, drugi polnapred, Jozić i Hadžibegić. Ispred Baždarević i Katanec. Desno Piksi. Pape igraše, i Pape. Safe Sušić, u klin gore
Zlatko Vujović i levo stavljaše takoj, zavisi kako mu treba prema ekipu, u stvari prema reprezentaciju s koga igra. I taj reprezentacija, mi smo kvalifikacije za svetsko prvenstvo 88-89 godinu, ili 89-90, bez i jedan poraz završili na prvo mesto pred Francusku, pred Norvešku, pred Škotsku. Pazi, svi vika, znaš kao, Norveška. Izvini, kude je Norveška, kude smo svi ostali? Škotska. Fantazija. Da ne zboru za Francusku sa Splatini. Kipar, pa i Kipar. Tako je. Tako da to su reprezentacije bile i mi smo neporaženi, pazi. Što se na tebi lično najviše dopadalo kod Jovosima? Znači, to što ga malo prekaza za totalni fudbal. Znači, on se kaja da se igra fudbal. I tačno da mu završi rabotu onaj igrač prema poziciju kod što ga je stavija, a zna i veruje u njega što on može da napravi. Zlatko Vujović vika, kako Zlatko Vujović igra, samo trči, samo ulegne u 3 šanse, nijedan gol ne dade. Zlatko Vujović ulazi u šanse. Zlatko Vujović u 3 utakmice će dade 2 gola. Ama Zlatko Vujović u defanzivu ga ima svuda, vraća se do centar. I levo i desno, i napred i nazad. Za razliku od nekih koji, znaš, Safet Sušić vika, zašto ga vraćaš u Paris Saint-Germain igraš? Ponovo ga vraća, sa 34 godine ga vrati. Da, vika, ama pazi, njegovo razmišljanje, njegova topka ima oči. I svaki njegov pas je bija u del gdje što se završni pas dava. I ugrozuje se gol. A tehnika fantazije. Kad se Pape ukopa i kad primi topku ti nema šanse da mu uzemeš. Da ne zboru za Deju Savičevića. Isto tu i. Da ne zboru za Piksita. Znači, ne možeš da... Pazi koji to igrač. I svega imaš koga. Imaš po desnu stranu jednoga trkača Vojadina Stanojkovića s Piksi, zajedno. Imaš jednoga Spasu po levu stranu, tamo gore da li će dojde Zlatko, da li će dojde Deo, da li će dojde neki drugi po tu levu stranu. Ili u špicija stavi nekoga trećega šef. I imaš dva fantastične igrača. Imaš menjašeg i rotirašeg Šabanadžović, Baždarević i jednoga trkača, igrač fantazija. Duel, skok igra, trka, pridodavanje u drug plan, Srećko Katanec. Imaš jednoga Faruka Hadžibegića, iskusnoga, sa sedno oko, što sve rešava, i jednoga Jozića, koji bija kao nešto libero, koji zatvaraja celu tu našu defanzivnu pozadnju liniju. Ali Vujo, da imaš dobru reprezentaciju, tebe Jugoslavija ima mnogo kvalitetnu ligu. Evo da počnemo. Sarajevo, Željezničar, Vereš, Mostar, Sloboda, Tuzla. Izvanredna liga kvalitetna i mnogo posjetljena na stadioni. Znači, Mace, to je nešto sasvim drugo. Za da imate vi kvalitetne reprezentacije, sa zboru reprezentacije, to je bila reprezentacija, to je bila mlada reprezentacija, svetski prvaci Čilejanci, da ne ih zabravimo. Koja je 87. godinu. Olimpijske igre koje je isplativane 88. Imali smo isto strašnu reprezentaciju koju smo bili i kandidati za jednu od medalje. U grupu sa Brazil, Jugoslavija, Nigerija i Australija. I kod mi sami se sapnamo i ne projedemo u drugi krug. A igramo šanse, sve super, sve kako što treba. Sve to je proizvod na jednu kvalitetnu ligu koja je bila jedna od 3-4 najbolje u Evropu. Znači, svaki ima svoj način prepoznatljiv u svoju igru, tako da kažu, u prvenstva. Nemci se znalo kako igra, Jugosloveni znalo se kako su igrali, drugi Brazilci, evropski tako su gi vikali, Englezi svoj način na igru koji ne su ostupali, oni sad u zadnje 20 godine počinjaju da ostupaju i već su ostupili od njihov tu nacionalnu strategiju što su ga imali. Jedna Francuska isto lepršava sa jako ovako fini primaljnim fudbal. Italijani sa njihovo poznato Catanaccio. Da dademo, ne, bitno da ga ne primimo, a ako ga dademo, nije važno.
bitno da se zadrži nula pozadnje. I zamislite tije prvenstva. I ti imaš jednu jugoslovensku ligu, od Vardara pa do Triglava, od Olimpiju do Vardar, od gore Novi Sad, Vojvodinu, dole do, ajde da kažemo, Do budućnost, do budućnost, do Velež dole, do Hajduk, do ne znam to i da ne idemo sa centralno. Rijeka gore, da. Pa da ne idemo od Željezničara, znači, pa Radnički Niš, pa ne znam, da ne zborimo golema četvorka. Hajduk, Partizan, Zvezda, Dinamo. I ti publika. Znači, mi smo kad smo objednali prvaci u Sesvardara na Jugoslaviju, mi smo prosek na posetenosti mali, na godišnjem nivou 15.000 publiku. 15.000 publiku. Zvezdin stadion 100.000. Ja kad smo igrali derbi, njihov, tak nemaše sedišta, posle pošnava tamo ne ide 93. 4. ne znam kao sedišta da već da se to reducira. 100.000 kod je njima, 60.000 kod je nas, na JNA. 40.000 na Maksimir. 45.000 na Poljut. Da ne zboru za Velež, da ne zboru koji su pomali stadionu, ali puni. Gdje je bilo ovo najteško da se igra? Da li neko vikao u Zenicu na Čelik je bilo teško? Viš, Čelik je zabravimo, pa ima tu još Dinamo, pa Dinamo Vinkovci, pa ima još tu i klubove, Osijek, danas, Osijek, Sloboda Tuzla, mislim, to su klubovi. Gdje je bilo najteško za igranje, evo koje na tebe? Ne znam, šta znam. U Zenicu vika atmosfera kako u Vulkanu vika. Pa Zenica, znaš što, oni su jedini koji su u to vreme, svi smo imali tartan staze, oni su bili kao nešto ala Engleska. I takav je kao zatvoren sistem i gore tribinete, odnosno pokrijene, ima akustika dole dosta dobra, bude što i da ima 5.000, 10.000 da ima, znači to je bučno kod da ima, ne znam, 30.000, 40.000. To sam doživeo prvi put na Celtic Partizan u Glasgow. Kapacitet je bio, mislim, 30.000. Ali od ozgora sve zatvoreno, samo na krug kude što je teren. Ono drugo sve pokrijeno. I tu ti je samo imaš jedno metar od teren do publiku. Na mace mi, na metar i pol do 2 metra mi ne se čujemo kad komuniciramo. Iskoči, pazi leđa, zastani, moja, ne znam, prezemi. Znači, taj komunikacija, ne se čuje. Nema šans. Tako je bila taj Zenica. Ali ovako izigranje, pazi, uvijek je bila predizvik da se igra sa zgolemite. Igrali ste protiv Harisa Škoru u Dinamo? Da, kako ne. Ne, prvo u Železničara, pa od Željut ide Čiro Blažević ga zema u Dinamo. Jedan komalac mi vika, Prašega vika, Bujo vika, Haris vika, ja sam ga uživaja da jedan vika, takav li je pršav igrač vika. Fantastična tehnika, odlična. Pazi, za tu njegovu visinu, kakvu tehniku ima, to je čudo jedno. I to su vanserijski igrači. Znači, ne znaješ kude ide. Imao sam to zadovoljstvo da i s njega igram u reprezentaciju jedno 2-3 takmice, ali previše sakaše da igra i da solira. Šef ne saka mnogo baš takvo nešto. On saka da si mu malo pokonkretan u dat moment. Da kad to napraviš, ali i da mu produžiš igru. A on znaješ i previše da muti vodu. Mulja, vrti, što je... Tako da, za Čiru je bilo to i fantazija. Čira ga obožavaš. I mnogo ga plativa to je vreme. Da, definitivno. Ali mu se održi na Dinamo, posle to otide u Italiju, samo da li u Torino, da li ne znam kada se ti izložio točno. Fantastično. Nema, ako počnemo da gi brojimo, znači, neki će gi ispuštiti, ima neko korektno. I u Veleža, i Tuce, i Karabek. Kajtas, Tuce, ne znam. Mnogo plejadan igrač. Svuda, svi. Ali, da zaokružimo za Partizana, na neko način to je jedna mnogo ubava prikazna za tebe u životu. Pa pazi ti, Mace, da pojdeš od selo, što ne si ni sanjaju u životu, a da sve to bide java, prvo reprezentacija, prvo Vardar, a prvo Kumanovo. Da. Pazi, Kumanovo, kakav tim ima Kumanovo, ti da ulegneš u toga u Kumanovo. Ma daj, molim. Pa Vardar,
igračišta. Ali nisam imao ja nikakav problem s tim. Znači ja sam se nosio, ja znam što je moja работа i znam što mi trener kaže što treba da работи. Fizički sam bio besprekoran, подготвен u svak moment, čak ne su mogli ni da se nose s mene. Čak imаше jedna šala, tako će se vratu na ovo tvoje pitanje. Nije šala, nego istina živa. U Partizana šef, kad tija bazične pripreme zimi, pravimo gi, i prv del neli работimo na stadion, pa onda idemo negde. Da li to je na planinu, da li negde na drugo mesto, ne je važno. Pokojni Blagoje Paunović i Rašović mu beva pomoćnici, a Šoškić mu беше тренер голман. Си легенда до легенде. И па он многу ме поштуеше, сакаше, пошто он оде беше од Струмицу, друга жена му е туј. С Благоја покойно ги статува, многу се добри пријатели и живели се многу добро. И вика, дај бре, Швабо, доставише, колко веќе сат и по, 45 минута, сат и 45 минута. Док стари не падне, нема тренинг да се заврши. Kad stari vidiš da ne može, onda trening završava. Vujo, zašto? Kumanovci mnogo te poštujevi i vikao Vujo naš Manfred Kalc. Pa to i da. Na vreme to mi vika smo Brigel i Kalc, da. Bukvalno tako je. Ko ti ga izmislio te prezime? Pa ne znam. Pa ljudi okolo, znaš, obični, pošto je ovdje kad sam igraja špic, ljudi su me gotovili zato što ne sam se štedija uopšte. Golovi sam davaja, sećam se na Ramo su me iznasali, poveduvali smo, pazi, to je bila Pelister, Teteks, Pobeda, Bregalnica jedino ne beše, čini mi se, ona beše u drugu ligu tega, Ljuboten, znači, sad da neki nabrajam, neko će pogrešiti, nema Ohrid, Tikveš, Karaorman, ne znam što, igrači, samo tako je. I od tog su me ti ljudi gotivili za to. Znaš, a posle kad otide u Vardara i kad na desni bek, onda su došli tija nadimci. A ovo što vikaš za Partizana, znači, ta etapno kako je došli sve ti, sedam Vujadin Stanojković od selo, kako što vika sva seljak, za reprezentaciju igra. Pa izvinite, vi građani, potrčite malka, možda i vi će videte nešto. Tako da, to je situacija kod je što, ili Partizan da vidite kapitena Partizana. Ali da ne zapravimo detalje, čuveni predsednik na Reala Mendoza saka da bi odvelju Reala. Da li je to tačno? Da. Pa dobro, to je jedna priča koja već ja pričam, ali dobro. Znači, će biti možda i dosadan, to već i izjave i ne znam, i televizijske emisije. Znači, to se dešava u Italiju na svetsko prvenstvo. Prvu utakmicu ja ne igram protiv Nemačku 4-1 na San Siro u Milano. Selimo se u Veronu, u Bolonju, igramo drugu utakmicu sa Semirati, tepamo i ja, šef me vraća ponovo na moje mesto. Kolumbiju, i Guita, Valderrama i cela ta svita njihova, 1-0 i njima pobedimo. I sa tu pobedu, s tije dve pobede već idemo dalje u nokaut fazu, eliminacija. Od Bolonju se selimo u Veronu, igramo protiv Španiju. Tamo smo već u svoju bazu, 4 dana mislim da pauze imaše 2 dana, 3 ili 4. utakmica, ne je važno. I ja sedu u restoran, u sobu gore sa Spasića Cimer i Vemo. Dodi Lala ekonom, legendarni, čuveni Lala, to je reper za higijenu, sredenost, kao u vojsku. Ovakva kutija, tako te čeka na tebe. Sve što je, da li je toplo, da li je ladno, da li je kiša, da li je vetar, da li je sve, nema da, samo misliš za svoje kopačke da gi središ i očistiš. Čak i to je rabotija. Dodi, moraš i njega da ga spomenu, niči ga zabraveš. Dodi i kaže, Stanojko, zovite, kaže, Čiča dole. A ručak i odmor više posle to. Idemo na trening. Što mene, rekao Lala, zoveš? Sad ću mu ja. Ne, kaže, zovete, kaže, rekao me obavezno da ideš dole. Ja, aj dole, ti do obleče se. I gledam, jedan Čiča sedi ovako, kosica mu ovako preko, ozbiljnom godine, i još jedan crnomanjac dečko i Čiča sedi.
Kaže, Stanojko sedi. Ovo je Di Stefano, ovo je Juanito. Sedim da popričamo, ljudi hoće da te angažuju. Ja ga gledam, vidim Čiča prvo, on španski zna ili u Real, pa tamo gde sve beše. Meni je čast i zadovoljstvo što sedim sa ovakvom legendom, normalno i sa Juanitom. Rekao, nema problema, ja sam tu, razgovarat ćemo, recite šta i kako je. Kao grom od vedra neba. I pošto oni tu i da zbore, pa ovo je bilo, ono je bilo, Čiča mi prevodi i tu se zadržimo negde oko pola sata. Pravimo mu obed i zadnje što smo razgovarali je da oni, vikam ja, Čiča, znaješ da imam ugovor sa Partizana, 4-godišnji. To je Čiča Miljanić. Zboru za Miljanića, znači Čiča, znači kad kažete Čiča to je jedini, nema niko drug, nema, Čiča Miljan Miljanić. I onda u Beograd rekao nek si dojde klub, predstavnici klub sa klub, vikam ja nema nikakav problem, što se tiče mene, ja sam spreman, tu sam, dogovorili smo se, nema nikakav problem od moju stranu. Sve nadalje, posle svetsko prvenstvo, nek se klubovi nek se dogovara. Posle toga ako ti ne znaješ nešto, pa i jamac. I protiv Španiju, u Veronu ne igram. 12 igrača. I 12 igrača se zagrevamo. I šef mi vika, Stanojko, ako igra ovaj, ako ne igra, da vidimo, da dođe protokol pa da vidimo šta je, kako, ko igra, ko ne igra. Ako igra ovaj, igraš ti, ako ne igra, igraće ovaj, znaš. A pojeo Vuk Magarca, mislio se. Ništa. Međutim, što se dešava pred utakmicu, dan pred utakmicu, konferencije za štampu. I posle ručak i završavamo, posle ručak, kad stari dođe vamo, idemo, kaže, ti spremi se, ne znam, tamo, 2 sata, 1,5 ili 2, koliko kaza, idemo na konferenciju za štampu. Gde da idem, ja rekao šefe, na konferenciju za štampu. Može, jo, rekao, šta ću ja na konferenciju za štampu? Safet Sušić, Piksi, Deo, ko se vika, kapiten Faruk Hadžibegić, Toma Ivković, Zlatko Vujević. Ja rekao, ne idem. Ne rekao, nemam ja, nemam šta tražim. Ne, ti ideš samo. Imate tak sam u život prvi put videa, pa ovako jedan stol, ne, ovako govorim, novinari tamo, pa da ti izložu jedno 30, on je pečurke, mikrofoni postaveni, da, postaveni. Sada tu i šef, ja i tehničko lice Pivić, koji je beše kao sekretar na stručni štab, i postavljanje španski, italijanski, ne znam ti je, normalno naši jugoslovenski, raznorazne redakcije, Zagreb, Beograd, Sarajevo, pa i naša ekipa beše, Atanas Kostovski od ovdeka, od MTV. I pitanje što, kako, ovo je bilo, ono je bilo, prašavam i mene, što rekao najvažnije, oni izgleda novinari da znali da ja ne sam u planu za startera. Rekao, ne je važno, važno da Jugoslavija pobeđuje, da ide dalje, a ko će da igra, sad u momentu nije baš to toliko bitno. To se završava, selimo se ponovo za Bolonju, apropo ovo što ti ga zboru Mendoza, dovodi protiv Španiju, gleda. A Di Stefano, Juanito već su tu. Idemo za Bolonju, igramo protiv Argentinu, Španiju pobedimo. I Argentina sa isto celu svitu, Maradona, Kanidža, Gojkočeja, ne znam, to je, boli glava. I sve ponovo, pa 12 igrača, da li Vulić na desnu stranu će igra ili Vujadin Stanojković? Dobro, ajde ponovo, i svega Vulić igra, pa Stanojković ne igra. Završava se ta utakmica kako se završava, ne li? I to iz 10 igrača Šabanažović dobije drugi žut karton nad Maradonu. Čak i bolji 2 zicera ima, Deo, jedan fantastičan zicer, Pape isto, Safet Sušić. Od 87. do 91. 2. 3. ti je 7-8 minuta, ne znam, 2-3 zicera imamo. I za 10 igrača završavamo 0-0, na penali gubimo tako kao što gubimo. Normalno prvo produžeci, iscrpljeni igrači. I vraćamo se za Beograd. I ja, svi moji igrači su bili, ja i Spale smo, znači od Partizana i Omer. I sad idemo, tamo imaš na Dedinje Hi-Fi park, jedan ga vikav,
prvo ovako jogging, bajemo prvo na odmore na 10 dana i skačemo u slučionicu i Spale mi vika, stari, da ti kaže nešto. Reci Spale. Kaže, sutra letimo ja iz Eka za Cirih, kaže, potpisujem sutra za Real Madrid. Nek ti je sa srećom, prijatelju moj, svaka čast, bravo. I to je se završilo tako. Kao i mnogi drugi moji transferi, to je dugačka priča. Ali u ovu priliku Čiče Miljan Miljanić vikav, uvek je 2 koraka mislija napred u odnosu na svi za razvoj fudbal. Dosta neobična, interesna figura, ali figura koja zna što pravi za razvoj na fudbalski sport u toj bivšoj Jugoslaviji. Za njega vikav dok je bija, on je posle bija... On je rebotajao Reala isto, da. Da, Sojuzan kapiten za moje vreme, dok sam ja igrao za reprezentaciju. Međutim, dok je bio i u Zvezdu, dok je bio i u Real, dok je bio još neki klubovi, ne znam tačno, naročito dole po Arabiju, ne znam kude, čak je bio i UEFA-in i FIFA-in instruktor, i predavač, edukator. Znači, on je prepoznaja naš kvalitet, naš mentalitet i, tako da kažu, sročija ga ono što ga zboru za šefa, za Švabu, u jedan tim. I tako je Zvezda bila jako dobra, tako je Real bio jako dobar i mnogi ti je njegovi. I ne samo to što on je razmišljaja za svoj klub, nego i kad je postanaja posle nešto u Savez u Jugoslaviju, on je razmišljaja za razvoj na jugoslovenski fudbal, znači od do, kao što uzbore smo ligu, od Vardara do Triglava. Znači, ne onda neko favorizira Zvezda, Partizan, Hajduk, Dinamo, ne. On je znaja da dojde u Skopje, znaja da dojde u Bitolj, znaja da ide u drugu ligu, da ide u neko mesto gde igra se 3. liga. Znači, da animira, da afirmira, da educira, znači da jednostavno čovek koji je cel svoj život posvetija, tako da kažu, na unapređenje i na edukaciju, ne samo na i treniranje na igrači, nego i edukaciju na treneri. Da. Sada ideš u Švedsku, ladna zemlja, drug mentalitet, ali i tamo uspevaš da pokažeš svoje kvalitete. Znači, u Švedsku idu, kako da kažu, ne silom prilike, nego beše i tamo isto, beše dosta razočarenja, jer tije 4 godine zboru se za moji transferi koji su trebali da se obestinava, ali ne su bili, sad nije važno, od Crystal Palace, od Leeds United, od Daivu korejski, od, ajde da ne kažu Kelm, da ne kažu Gladbach, Borussia i još neki klubovi, koji švajcarski, ne znam koji što. I bilo mi je, kad se vratimo od Italiju, i sad neli kao svetsko prvenstvo, to je ti je sajam na igrači. Pa će se pa vratu na ovoj pitanje, zato što je povrzano jedno s drugo. Dovodimo ja i Spasiću prostorije, vraćamo se nazad na Partizana i sve ima kontakti neki, neli, za transfer. I ja je Spasi kod Jezeku, ja poviše prišljiv nego Spale, pošto jednostavno nekako oni ne znam, da ga praša, da ne ga praša, zašto da ga praša, da vidi što je, kako je, nema što, idemo u interes i na klub i na igrača, što je problem. Ovo je biznis. Ako ne proda, nema da kupi. Ako mi nešto ne zaradimo, po što će živimo? Sve to je normalno. I Zeku, taj, zdravo, stari, šta radiš, ništa, kako, bilo, ovo, bilo, ono, bilo, dobro, rekao, slušaj Zeku, reci ti nama koliko je naše obeštećenje. I oni 6 ni 5, to je 90. godine, negde juli mesec posle svetskog prvenstva, donesite po $1.000.000 i slobodni ste. Molim, rekao. Dobro, bez rekao, pa ti se šališ sa mnom ili šta je, u čemu je problem? $1.000.000 za desnog beka i za levog beka ti da neko. Ne, pa vi ste na ceni, vi znate, vi ste reprezentativci, vi ste aktuelni reprezentativci, vi ste ovo, vi ste ono. Nakiti, ne nakiti ko novogodišnju jelku. Ma džabe mi kad nemam ja transfer. Kad on milion, ko će platiti za mene? $1.000.000. To je 90. godina, $1.000.000, ej, mace. Vam pamet, be. Ja ga gledam, ništa dobro, rekao, ali dobro, hajde. Nikome ništa.
propadav to što propadav zboruti, pošto, a to je sve maslo pa na upravu koja tražila golemo obeštećenje za mene. Ali dobro, ne ni važno. Dodi januar 93. godina i Nena me vika na sastanak, vika, stari, slušaj ovako. Vidim da nisi raspoložen da negde propadne ti ovo, propadne ti ono. Nudim ti, kaže, još jedan 4-godišnji ugovor. Ja 30 godina, 29, pune 30. Rekao, Neno, nema problema. Pod onim istim uslovima koji si došao, daću ti još nešto više. Dogovoreno. Ako, stari, ne nađeš u juni nešto što ti misliš da je okej, da znaš ovo što smo se ti sad dogovorili, samo će da parafiramo. Dogovoreno. I ja sakaši da se ostane u Partizanu još 4 godine. Dodi Degefoš i jedan pokojni svega i on, Rade Mičić, posrednik, u Švedskoj živeo mnoge godine. Javlja se non stop, znaš, Vojadina ovo, Vojadina onako, a oni Degefoš iz ispadanje. Pošto tamo se igra od do, znači od mart do novembar liga, non stop, nema jesen, prole. Ma ne, rekao, neću, potpisat ću za Partizana, rekao, će se ostalno tu. Ne misli da nigde. Ma ne, daj, molim te, da. A Dule Radinović samo što već otiši u maj mesec, u Zvezdu, 10. bek. Da. A tamo već Milenko Vukčević od Osijeka. Da. Već 6 meseca i on tamo. I ovako, onako, i ne znam, ovo je, ja idu doma, kazuju na Stanislavu, pa, kako sakaš? Mene mi sve jedno. Rekao, slušaj, svi moji otideva, rekao, pa ajde, i ja, vikam, Švedska. Dogovaramo se tamo, ali ko znamo, slušaj, Rade, ali dosta mi, vikam, tija zatkulisne igre, rekao, umora sam od toga. Ako dodete ovdje s ugovor u klub, u Partizana, će potpišu. A ja da ponovo idu tamo preko Voje, rekao da znaš, ne. Ne kaže, nema problema. I stvarno nema 3 dana do ideva. Dvojica od upravu i on. Ugovor spreman, sve što smo se dogovorili. I ja u prostoriji na Partizana sam potpisao taj ugovor. I tamo, idemo tamo, ostavljamo Degefošu za 6 meseca tija u ligu, ostanujemo i osvajamo kup na Švedsku. Evo dočekamo i mi, makedonska fudbalska reprezentacija, da ide na evropsko prvenstvo, svi smo radosni, srećni, zadovoljni i ki navijamo od srca svega da uspeju naši igrači. Normalno i za tebe ovo je golem dan. Pa prvo moram ponovo da čestitam na reprezentativci naši, na stručni štab, na Igora Angelovskoga, znači kao selektora, i normalno na celu fudbalsku federaciju koja je bila logistika, na čelo s predsednika Metita, koji, tako da kažu, ništa, apsolutno ništa ne je falilo na naši reprezentativci i opšte stručni štab do put do ovakav jedan golem uspeh, a to je plasman na evropsko prvenstvo. Ne samo uspeh za njima, ovo je uspeh za celu naciju, ovo je uspeh za celu državu, ovo je uspeh za svi naši sportski radnici, novinari i uopšte zaljubljenici u fudbal, pošto svak će ima na svoj način benefit od sve toj, na direktan ili indirektan način. Ipak da se čuje ponovo na jedno evropsko prvenstvo ili na jednu završnicu, ponovo Makedonija, znači je golema revolta. I normalno svi tije imenja koji će biti tamo, pa normalno и самата фудбалска федерација. Сега, да те прашам искрено, кога почнаа утакмица с Грузија, очекуваше дека може да тепамо, да успеемо, бие ли си оптимиста, реално? Сега се знае што би било кад би било, или више е прошло. Меѓутоа, ти како спортиста знаеш дека скочи екипа... Тачно. Меѓутим, Грузија наступи малка више, тако да кажу, со своју снагу или силу, него со своју тактику и вештину. За разлику од наши репрезентативци кои су јако добро позиционирани, јако добро тактички одиграва
jednostavno ima sva kontrolu na celu utakmicu. Kako u fazu na odbranu, tako i u tije kontranapadi, tranziciju i normalno u završnicu. Znači, od početka Gruzija to je prvo poluvreme, ajde da kažemo 20 minuta, pola sat. Znači, i previše forsira sve tu neku igru koja za meni je baš jasna, iako ima svoga toga špica napred, prosvikate visok 2 metra i normalno preskakanja na igru. Međutim, za sve to je treba i logistika, treba da se pridodadeš, treba znači da si tu u drug plan, da dojdeš, da mu dadeš podršku. Što će? Dare Velkovski, fantastično. Imamo talent. Ne, zboru prvo za 2 štopera naši. Musliju, fantastičan. Znači, kudeš tu ga udvojiva i ne možeš ništa da... A Dare zna da igra. Fantastičan igrač. Musliju, odličan duel igra. Skok igra, isto tako. I naši te vezni igrači kuda sve to odlično ga isprativa. I sad normalno, kuda što imamo jednog vanserijskog bisera našega, to je Eli Felmas. Normalno Pandev sa svoje iskustvo, lukavost, tehniku i tako da kažu završni del, odnosno završnicu koju ima fantastičnu. Normalno i svi ostali, sad da neki pojedinačno brojimo faktički. To je tim. Ja i porano sam iz Jugovaja da ovo je kontinuitet, ovo nije slučajno. Ovo što sam ga zborio za Jugoslaviju, ovo je zboru isto za Makedoniju. Znači ne možete, ovo nije kompjuter pa pritisni entre i gotovo sve će ju iskoči. Kao neki moji kolege što sede po cel dan na kompjuter i crta šematski prikaz koji kude ide, kako ide. Ovo nije šah, ovo je fudbal. Ovo je, znači, formacija, sve drugo je transformacija. Znači vi mora da, ono što ga zborimo, sad da ne se navraćamo taj taktički del, koji, kada, kako, do kude je. Znači prva zona, druga zona, treća zona, jedna linija, druga linija, logistika, podrška, znači individualni kvalitet, duel igra, skok igra, pas igra, završni pas, centrašut, šut. Znači to je za raznovrsnost, to je fudbal. Trka, igra. Tako da mi smo ga to imali. Bez razlike mnogi, ajde, ima i skeptici koji Liga nacija. Pa, izvini, Ligu nacija beše i Gruzije, beše i Jermenije. Beva, ajde da kažemo, tu smo na neko ravnište, neli? Mada imamo pojedinci bolji od njima, te individualni kvalitet, a što oni ne pobediva. Kosovo isto tako je jedna fantastična reprezentacija sa svi internacionalci. Bukvalno svi su internacionalci. Da li jedan, dva igrača ima od tu Kosovsku ligu, a i tije što su u tu ligu, kakva je taj liga? Što ga malo prezborimo. Znači, ipak ti ima reprezentativci po Švajcarsku, po Austriju, po Nemačku. Znaš, svega ne može, samo kapu dole. I ovo što je napravljena Liga nacija, to je delo na platini. I to je golem iščekor za male nacije, za, tako da kažu, male zemlje, kude što ne može ti samo ti je golemi da igraš između sebe. To je prvo nekorektno, drugo ne je fair i to ne je fudbal. Znači, moramo kad ima mešovito. Kad će mi ulegnemo preko kvalifikacije? Kad imamo dve top reprezentacije, imamo jednu gore-dole, imamo Makedoniju i jedna outsider dole. Kad će ulegneš ti kao prv gore da ideš na evropsko prvenstvo ili bilo koju završnicu, svetsko prvenstvo. Znači, ovo je fantastično rabota što je napravljeno, uspeh, nema što samo kapu možda se skine i dole, ništa za kraj krajeva ki navijamo u srcu za Makedoniju, a što ki napravimo nije ni bitno, ki učestvujemo, ki se borimo. Pa pazi, mi olimpijci kad smo bili, olimpijska, taj neka, ajde ne kažu demagogija, međutim parola, važno učestvovati, nije važno pobediti. Međutim, ovo je fudbal kod što je završnica i mislim da imamo tim, imamo tim koji ovako ako produžimo i samo igrači da bide fit, da nema neke neželjene posledice, da ne kažu povrede, mislim da može s Ukrajinom da se nosimo, možemo, zašto da ne, sa Austrijom ako 2 puta izgubimo, ama sve što, može da se nešto odkine bot, ajde da ne kažemo kao Holandija koja već je... Još petri praćenje bio, 22 godine Kumanovo nema futbol u prvu ligu, to je tema za mnogo zborenje, za mnogo debatu, ali čekamo ga taj dan kad Kumanovo ti se vrati na stari stvar. Bolno, žalosno, tragično, nesvatljivo.
to je moja neka ocena. Ja ne mogu da se načudu na ljudi, ja ne mogu da se načudu na... Uopšte, ajde, nikoga pojedinačno neću da izdvajam, ni ovako, ni onako. Da malka se nema sluh, da se malka nema, ne znam, taj sens za nešto što je afirmativno, ubavo, kolektivno, koje zbližava, koje socijalizira, koje animira, koje afirmira, ne razbiram. Mi da to ne mi je jasno. Ne zboru svega samo na nivou na lokalne samouprave, nego zboru i na centralnu vlast, i zboru uopšte na državu. Znači nikoga ne oduzimam, ni jedni, ni drugi, ni treći. Nema. Ako si postaven ovde kada sediš, onda pravi i raboti. Onda traži, iniciraj. Napravi tim. Vikni nekoga. Ako nemaš vreme. Čekaj, kako to je? Svi kad će dojde da se zima tenderi, koncesije, svi ga ima. A kad treba fudbal, ili uopšte sport, ali sve će konkretno za fudbal, tak nekako svi se trzamo na stranu. To je skup sport, to je ovo, to je ono. Zašto je skup sport? Zašto? Ima sponzori. Kumanovo od uvek imala odličnu privredu. I će ima i dalje privredu, a i ima u privredu. Ostavi se korona i u ovoj situaciji što je. Nemo da se ložimo da Kumanovo ekonomski ne je moćno. Zbor za privrednici. Samo pogledajte gi koji. Sve da ne gi pravimo reklamu na njima. Nego i tije malka neka se zafate. Ali da se postave pravi ljudi, da se postavi tim i da taj tim ima odgovornost ima. A normalno prava, plan, programu, finansijsku konstrukciju i da počnemo. To je moja ideja bila, da ne spominjam sve gradonačelnici od početak. Ajmo da napravimo to i to i to. Ajmo da počnemo tako i tako. Ajmo da vidimo to i to. Pa evo ne su vrateni pod lokalnu samoupravu objekti sportski. Evo polaka gi vraćamo. Evo polaka su skoro kod nas. Zašto ne gi vratimo svi? Zašto ne do kraja ne idemo? Ne smije da se neka letargija kod nas nekoj drug će. Ili nekoj će dojde od stranu pa će ne znam što. Znači, moji kontakti na moji prijatelji, moji saigrači, znači će pomogne na taj klub. Nema da odmognem nikako. Stručni lica koji su po Kumanova, koji gi ima i tekako, pa i će ih educiramo još. Pa i će ih animiramo i tije. Pa tije će rabotati s mlade kategorije, sa naši deca. Dosta više kompjuteri, dosta više tije telefoni, dosta Facebooci. Ljudi, pa be, počnamo da brljavimo. Ovo ne vodi nigde. Hajde, osvestite se, apel moj, osvestite se i počnite da rabotite nešto. Viknite, napravite jednu konferenciju za štampu. Znači, ljudi koji stvarno sakavi, ljudi koji moživi, ljudi koji stvarno će napraviti. Uvijek što pravimo s mladi generacije, ova je korona pa su sve zatvorili djeca doma, fizička aktivnost katastrofalna, deformiteti, da ne zborimo. Znači, mora mlade generacije podbitno da gi izvedemo na tereni, inače ne znam šta će biti. Ма се мисло да деломно и одговори на прашање. Da. Ајде, значи свако детенце свое за руку, али прво инфраструктура. И ајде, прави луѓе на право место, и ајмо, имамо доста школе низ Куманово, ајмо збору фудбалске школе, а не само фудбалске, и школе опште. Не, и школе опште. Зашто ко некад? Професор Мице, кој ми бие по физичко, у 11. октомври сам 4 години учие. Вие гостуе вас, легенда, професор Мице. Почина? Бог да га прости. Пази, он у тој салу ни учија, дали е тој кошарка, дали е тој руком. А надвор, позади школу, на камења сме играли. Голови су 2 камена били. Па смо такмичили се измеѓу оделение, па нека мала репрезентацијичка тај што е од самото школу. Има наши професори данас јако паметни и млади, перспективни по физичку културу. Многу перспективни. Имам контакти с тие луѓе, само малка ги треба пострек, само ги малка треба да гурнеме. Уствари да ги поддржимо тие луѓе. И да видиш, Маце, како ќе да дојде ситуација да га батали барем 2 сата тај телефон. Барем 2 сата да искочи на чист ваздух. Барем 2 сата
da se istrči, da se zamori, za da dojde doma da odgladne, da ožedne, da mu se prispije. Znači, to je fiziologija normalna. Hajde to je da napravimo. To je prirodna procesa. Apsolutno, apsolutno. Jednu čašu punite gu, ako gu i dalje punite, ona će prelije. To su naši dečinja svega. I ja imam tu golemu sreću, znači, i privilegiju što živu u selo, i to je jedno od najboljih sela, možda kažu, ne samo ovde u Kumalo, nego i poširoko, koja je Rečica, koja je nadaleko čuvena, znači koja ima fudbalski klub u 3. ligu, koji ima ženski fudbalski klub u 1. ligu makedonsku, koji stadion pravimo, sredujemo, tribine, sedišta, slačionice, teretana, spavaona, ne znam sve. Izvini, molim te, jedna Rečica. Gdje smo mi vi ostali? Hajde, daj da počnemo da rabotimo, ljudi. Moj apel je to je. Две прашања. За жал, светски фудбал остана без голему легенду Марадону, едно големо име почина. Сви смо тужни, jedan голем великан на светски фудбал. A to je definitivno, znači, ako, hajte, ima nešto što je, pa će kažu, reper za fudbal, ili nešto što, ne generacije, nego decenije i vekovi će se pamti, znači to je Pele, Diego. I mislim da Mourinho mnogo dobro ga opisa, iako on je malko ekscentričan, vika, Diego je jedan, Maradona je drug. Maradona, misleći na fudbal i fudbalsko znanje i umeće, par excellence, vanserijsko, znači nemaš što u njega da nemaš. Iako omalen, pa čak i skok ima. Da ne zborimo za tehniku, za virtuoznost, za pas, za šut, za slobodni centar šut, znači sve što je za fiziku, znači sve nešto što u jednoga fudbalera i što je najvažno, kolektivac. Znači nikad ne se on izdvajaja sa sve Maradona, ne, nego od sebe stavljaju u tim. Da li je to bilo Barcelona, da li je to Napoli, da li je to jednoga Napoli od mrtvoga vratija nazad i Napoli je Bidnaja to što je Bidnaja. I сега Наполи и стадион ga dava po njegovo ime. Definitivno i tako i zaslužuje, normalno. A da ne zboru za argentinsku reprezentaciju. Tako da, a Diego je nešto drugo. A Diego je lošijat momak, koji za žal sam si je napravio neke stvari. Кажа сте, живете у село Речицу, имате големо богатство, два прекрасни унука, еден унук, една унуке. Дали може унук Дуки, Душан, твое срце, да го наследи? Pa, mi probavamo. Odeš iz njega, Pa da mu da, sadiš fudbalski pa gen. ja imam dvorište golemo, tako i da i u dvori igramo. Tu a padina naša popularna mu je na 50 metra, tako da non stop su na dvor i non stop su na igralište. Čim se dojde u školu, završio se domaći i odmah se ide tamo. Znači po cijel dan se igra, trči se, zabavlja se, tako da ne samo moj unuk, nego Dušan, nego i svi ostali dečinje koji su u samo to selo. Ne taj njihov uzrast, pa čak i pomoli, pa pogolim. Znači svi su tamo i svi su na neki način za sve rekreativci, ali polak, zahvaljujući na jednoga našega golemoga entuzijastu, a to je Valentin Stojilović, koji, ja mislim da, pa će kažu da takav nema u Makedoniji, da cel sebe čovjek se posveti i dade na FK Rečicu, na ŽFK Rečicu, tako da nema nigde. I ima jedna anegdota za njega, kada što roditelji vikav, kako bre Vace, pa će gi kaže Vace, sve slušav na igralište, znači ne sme hartija, ne sme ovo, ne sme ono, mreže, beleženje, ne znam ovo, sve se raboti, a doma čim dojde, ne slušav. Tako da, tako se postavio čovek, ali zato gi svi saka, svi gi poštuje, udovoljava gi, vodi gi i tije malecki te se takmiče dode od Kumanovo fudbalske škole, sada da nema smisla. Sportski fanatik je Valentin. Definitivno. I tako da od njima i moja Milička, Milica koja je 4 meseca unuka, koja još svega pokazuje tako temperamentnost, živost, tako da dečinja, nešto posebno što čovjek samo treba da doživi. Najbolje bogatstvo su unuci. Definitivno.
definitivno, slagam se s tebe. Posljednje pitanje je jedna tvoja lična poruka do mlade generacije u Kumanovu. Sve ovo što ga kaza, prihvatite ga, dečinja, omladinci, profesori, slobodni umetnici, sportisti, treneri, edukatori, zato što prezemite nešto, zato što kakvi smo mi, ogledalo je naši deca kako se ponaša. Ajmo da gi trgnemo od poroci, ajde da gi trgnemo od mnoge gluposti, ajde da nešto činimo za njima, zato je samo takođe gi uvedemo, jer samo mi će budemo krivi, ne oni, jer oni gledaju od nas, a ne mi od njima. Hvala ti za razgovor i ke navijamo od srce za Makedoniju i da uspejemo da napravimo dobar rezultat. Ja ti posvetujem mnogo zdravlje, da su živi zdravi unuci i da se vidimo u drugu priliku. Mace, hvala ti puno. Znači, mene mi često je zadovoljstvo što sam bio del od tvoj serijal. Jedna od te sve tvoje emisije koje imaš, pak će kažu, mora da te pohvalu. Čovek, ne samo što je u robotije za Sokolanu, nešto je u robotije za animaciju na sportisti, i sve druge branše, znači da li su to prosvetari, da li su inženjeri, da li su doktori, ne je važno što, samo nastavi tako da kažu, od mene imaš jednu golemu moralnu podršku, pa ako može i nešto drugo, će pomognemo što kad da treba. Hvala i za ekipu na TV Puštu da pravimo ovu emisiju, za kameramana Nebojšu, za svite i gledamo se drugu priliku. Hvala puno. Toliko za danaska, pozdrav od Kafe Barijati sa Nebojom.